Iyi ni BBC gahuza miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19 na 31 ku mirongo ya FM mu biyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha imwe n'igice z'ijoro i Nairobi, ni isaha 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Chancellor Abimana. Mwiriwe mwese bakunzi ba BBC gahuza miryango, turi kuwa kabiri genekerezo ni rya 2025 ukwezi k'umunani mwaka ni 2026. Mu ncamake y'amakuru tugiye kubashikiriza mu Rwanda, bamwe mu bayobozi b'inganda zeruka kugagwa zagirizwa kutubahiriza ubuziranenge bw'inzoga zikora barengutse imbere y'umucamanza. Nayo mu Burundi iyindi soko yadutsemwe umuriro i Bujumbura, ariko ho umuriro washoboye kuzima utarashika kure. Ico byavuye ko nibaza ko byoza mu matohoza agiye gukorwa, aracari kare ho byadovuga uruhoma kuko bisaba yuko tumenya babuze, tumenya ivyabo ko byahora bingana. Muri Tanzania ho icegera c'umukuru w'igihugu yatanze mihoho. Ubushinwa nayo mu yavuga mu makungu, Ubushinwa burarahira bukarengwa ko buzokingira inyungu zabwo nyuma y'ibihano Amerika eruka gufatira Iran. Tubafitiye kandi n'urunana, aya makuru ahagarariwe na Anne Marine we mwiza. Reka dutangura idonido ry'aya makuru. Bamwe mu barongo y'amahinguriro aheruka kugagwa yagirizwa kudakurikiza amategeko agenga ubuziranenge barengutse imbere y'umucamanza basabigwa gufungwa vy'agateganyo, ariko bo basavye kurekugwa bavuga ko atana kimwe bakoze kinyuranye n'amategeko agenga ubuziranenge. Abo barongoye amahinguriro bafashwe mu ndwi zibiri ziheze bagirizwa gukora inzoga zidakwije ubuziranenge, zivuga ko zagize ingaruka ku magara y'abantu harimwo n'abahasize ubuzima. Kuri uyu munsi harengutse kandi Emile Bienveni arongoye ikigo kijejwe kugenzura ubuziranenge bw'ibifungurwa n'imiti hamwe na bamwe mu bakozi b'ico kigo. Ni inkuru ya Jean-Claude Mwambutsa. Icyumba cy'urukiko rw'ibanze cya Kicukiro cyari cyakubise cyuzuye abiganjemo abanyamakuru ndetse n'abo mu miryango y'abaregwa baniganiraga mu madirishya ngo bashobore gukurikirana urubanza. Abapolisi bari benshi mu mbuga y'urukiko no mu muryango w'icyumba cy'urukiko bahinda abagerageza kwinjira. Ubushinjacyaha bwareze Ntihanabayo Samuel, umuyobozi w'uruganda rwa Ingufu Gin, kwirengagiza amabwiriza y'ubuziranenge, gushyira ibicuruzwa ku isoko nta bugenzuzi byakorewe no kwinjiza mu gihugu ikinyabutabire cya ethanol atagaragaje inkomoko yacyo. Ubushinjacyaha kandi bwareze uyu munyemari gushyira ku isoko inzoga zitakorewe ubugenzuzi. Ubushinjacyaha bukavuga ko ibi byashoboraga gushyira ubuzima bw'abantu mu kaga. Ubwo yarahawe ijambo, Ntihabose yasabye ko we nk'umushoramari yatandukanywa n'uruganda. Amakosa nubwo atemera ko harayabayeho, akabazwa abakozi bari bashinzwe imirimo itandukanye mu ruganda. Umwe mu banyamategeko bamwunganira yavuze ko Ntihabose adakwiye gukurikiranwa hashingiwe ku mategeko mpanabyaha mu gihe hari amabwiriza y'ikigo kigenzura ubuziranenge bw'ibiribwa agena uko utubahirije ubu buziranenge hanwa. Uyu munyamategeko nawe ashimangira ko nta makosa yabaye kuko hakozwe amagenzura atandukanye. Yasabye ko hatabaho kurega inganda mu kivunge, buri ruganda rukabazwa ibirureba kuko icyaha ari gatozi. Uretse Ntihanabayo hari n'abandi bakozi babiri ba Ingufu Gin nabo bagejejwe mu rukiko. Twahirwa Fulgence wari ushinzwe kugenzura ubuziranenge na Katushabe Donias wari ushinzwe gukurikirana imikorere y'uruganda nabo baregwa ibyaha bisa n'ibya nyiri uruganda. Kayihura Belinda we yayoboraga uruganda Kerry Test rukora ibyongera uburyohe, ibara n'impumuro mu biribwa n'ibinyobwa bizwi nka flavors, yarezwe gutumiza mu mahanga ikinyabutabire cya ethanol atabyemerewe no gukora umushongi wongera impumuro n'uburyohe ku buryo butizeza ubuziranenge. Kayihura yahakanye gutumiza ethanol mu mahanga, avuga ko yayiguriraga imbere mu gihugu kandi akayigura n'abantu babyemerewe. Urutonde rw'abaregwa ruriho abantu 16 barimo Emile Bienvenu, umuyobozi w'ikigo gishinzwe ubuziranenge bw'imiti n'ibiribwa. Bamwe mu bakozi bakuru b'iki kigo, ab'ikigo gishinzwe ubuziranenge ndetse n'abari abayobozi b'inzego z'ibanze baregwa gukoresha ububasha bahabwa n'inshingano zabo mu nyungu zabo bwite.
Ibujumbura mu Burundi hari indi soko uyu munsi yadutsemwe umuriro ariko wo barashobora kuwuzimya utarashika kure. Uwo muriro waduze ku isoko rya Kinindo mu bumanuko bushira uburengero bw'igisagara ca Bujumbura. Uruhande rucururizamwe Matera niko gwababaye cane. Ivyo bibaye inyuma yaho kuwa gatanu ibibanza bibiri bikomeye byo gucururizamwo hagati mu gisagara ca Bujumbura vyadutsemwe umuriro uratikiza ibintu vyose. Icateye umuriro n'ubu ntikiramenyekana. N'inkuru ya Prime Ndikumagenge. Ababibonye bavuga yuko uwo muriro wadutse muri iyo soko ya Kinindo gato imbere y'isaha zine zo mu gitondo. Bavuga yuko wadutse mu gice kidandarizwamwo imatera zose zikaba zahiye. Hari n'agace gacururizwamwo imyambaro y'abanyeshure informe nako kashikiriwe. Ariko kuzimya vyihuse bituma umuriro udashika kure mu bindi bice vy'isoko. Umushiranganje w'u Burundi ajeje ikigega ca leta Alain Ndikumana yahashitse ahoza abatakaje ivyabo, anavuga ko leta iriko irakurikirana ivy'iyo miriro yimonogoje mu Burundi. Ico twovuga nibaza ko twotangurira ko no guhoza abene gihugu basanzwe bafise ivyo badandariza muri no soko, kuko ni ibintu bibabaje cyane kubona urukurikirane rw'amasoko gumaca. Ibisigaye ico byavuye ko nibaza ko byoza mu matohoza agiye gukorwa, hanyuma twagira dushimire kandi n'abajejwe umutekano bashuye kuhashika hakiri kare, ko murabona yuko naho umuriro washuye kwaduka bashuye gutabara kandi bashuye gukinga. Icya gatatu nashaka gushimira bene igihugu basanzwe badandariza muri no soko, nta by'ubusuma nk'uko mwabibonye babaye byo gufashanya. Ikindi nuko twamenyesha yuko leta iriko irakurikirana hafi cyane biriko biraba. Haracari kare kugira dovuge uruhomo, kuko bisaba yuko tumenya ababuze, tumenya ivyabo kuntu vyahora bingana. Kuwa gatanu hatikiye ibintu byose vyacururizwa mu nyubako nini zibiri hagati mu gisagara ca Bujumbura, Galerie Ndayizamba na Le Parisien. Ku muriro w'uno munsi mu isoko ya Kinindo, abacururiza muri urwo ruhande rw'imatera n'abakuru b'isoko bariko barasambishwa mu iperereza mu rwego rw'amatohoza. Ariko no ku yindi miriro myinshi nk'iyo imaze kwaduka kuva umwaka utanguye, harimwo n'uwatikije isoko ya Ngozi mu kwezi guheze, ibyavuye mu matohoza ku vyayiteye n'ubu biracarindiriwe. Mu Rwanda Tom Byabagamba yahoze ari umukuru w'abasirikare bacunga umutekano wa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yapfiriye mu ibohero muri ico gihugu ku myaka 59 nkuko vyemejwe na mukuru we Dr David Himbara yabwiye BBC gahuza miryango mu butumwa bwo kuri telefone ko umuryango utazicishe muri umunawe. Mu mwaka wa 2016 sentare nkuru ya gisirikare yari yakatiye Byabagamba gufungwa imyaka 21 kandi yambugwa iryo pete rya koloneli yari afise. Ico gihano mu nyuma caragabanijwe kija ku myaka 15 inyuma yo kunguruza. Yari yagiriwe n'ivyaha birimwo kubiba ibihuha bigamije gutera umudugararo mu banyagihugu, kuvuga nabo ubutegetsi no gusuzugura ibendera ry'igihugu. Mu bihe vyose yamaze muri sentare, Byabagamba yagumye hakana ivyaha vyose yagirizwa. Icegera c'umukuru w'igihugu wa Tanzania Emmanuel Nchimbi yatangaje ko yatanze imihoho mu mabanga yiwe kandi ko agaritse ibikorwa vya politike n'akazi ka leta. Mwikete yashizwe ku rubuga rwiwe rwa Instagram, Nchimbi avuga ko yari yamaze kubimenyesha Perezida Samia Suluhu Hassan mwikete yamwandikiye, kandi ko iyo ngingo izotangura gukurikizwa igenekerezo rya 4 ukwezi kw'icenda. Nta mutegetsi aravyemeza ku mugaragaro, ariko amasoko ya BBC muri leta yemeje iyo nkuru. Nchimbi avuga ko ashize mu ngiro isezerano yari yahaye Perezida Samia ryo kuva muri ayo mabanga igihe yobona ko akeneye ikindi cegera. Nchimbi yaramaze amezi hadashika 10 muri ayo mabanga. Igipolisi cyo muri Zambia carafasha abantu 79 barimwo abashinwa 11 inyuma yo gutora akakwiga kekwa ko gakora ivyaha biciye ku buhinga bwa none Rusaka. Bafashe mu mukwabo w'igipolisi wabereye mu gace kamwe ko muri uwo mugwa mukuru. Ni nkuru ya Richard Kagowe mumva mwijwe ryane Marine we mwiza. Uyu mukwabu ni intambwe ikomeye mu rugamba rwo kurwanya ibyaha bikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga mu gihugu cya Zambia, ahagaragaye cyane ubwiyongere buteye impungenge bw'uburiganya bwo kuri interinete n'ubwambuzi bukorerwa ku mbuga nkoranyambaga muri iki gihe. Muri icyo gikorwa hafashwe telefone zigendanwa zirenga 100, simukadi, pasiporo, amafaranga y'amanyamahanga ndetse n'ibikoresho bya Starlink.
Abayobozi muri Zambia bavuga ko hakirimo gukorwa iperereza kugira ngo hamenyekane neza ubwoko n'ubunini bw'ibyaha by'ikoranabuhanga bikekwa ndetse no kureba niba hari abantu cyangwa se imiyoboro migari y'ababikora ikorera hanze ya Zambia ifitanye isano n'ibyo byaha. Iperereza ry'ibanze rigaragaza ko iryo tsinda ryashukaga abaturage b'abanyamahanga bo hirya no hino muri Afurika rikabinjiza muri uwo mugambi batabizi. Mu gikorwa nk'iki cyabaye imyaka 2 ishize i Lusaka, abantu 77 barimo abashinwa 22 batawe muri yombi. Ubushinwa bwarahiye buvuga ko buzokingira inyungu zabwo nyuma yaho leta zunze ubumwe za Amerika zitangarije imigambi yo kwagura ibihano by'ubutunzi kuri Iran no ku bihugu bakorana harimo n'Ubushinwa. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'Ubushinwa bujejwe imigenderanire yavuze ko Ubushinwa butemera ico yise ingingo ziteye kubiri n'amategeko kandi zifashwe n'uruhande rumwe. Kuri uyu wa mbere umushikiranganje wa Amerika yatangaje ingingo shasha agabisha ko igihugu cose kiri naho gihuriye na Iran bujanye n'amafaranga naco kizokumigwa. N'inkuru ya Prime Ndikumagenge. Igihe yatangaza ibihano bishasha kuri uyu wa mbere, umushikiranganje wa Amerika jeje ikigega ca leta Scott Bessent yavuze yuko amabanki n'ibindi bigo by'ubucuruzi bikorana na Iran hamwe byo kwanka guca imigenderanire n'ico gihugu. Bessent nta gihugu kinaka yashimikiyeko, ariko yavuze yuko President Trump azovugana kuri telefone n'abategetsi b'ibihugu bitandukanye kugira babwire mu buryo bwihariye bahagarike imigenderanire na Iran. Abajijwe ku mabanki y'Ubushinwa, Bessent yavuze ati nashaka kubivuga mu majambo atomoye ko atanumwe adashikirwa n'ibihano vya Amerika. Ubushinwa nico gihugu ca mbere kigura ibitoro vya Iran nubwo urugero rwagabanutse kuva Amerika izibiye ibivuko vy'ico gihugu. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'Ubushinwa bujejwe imigenderanire avuga yuko Ubushinwa bwamye kuva na kera bugira imigenderanire yisunga ibitegekanijwe n'amategeko mpuzamakungu kandi ko atabo vyivangamwe canke ngo abihungabanye. Ibyo byose biriko biraba mu gihe himirije ibiganiro hagati ya President Trump n'umukuru w'Ubushinwa Xi Jinping mu kwezi kuza. Amerika ishobora kugira impungenge ku ngaruka z'imigenderanire yayo n'Ubushinwa busanzwe buhingura urugero runini rw'ubutare bwa terre rare n'ubundi nkenerwa cane mu guhingura ibikoresho by'ubuhinga bugezweho. Ubushinwa busanzwe bwaramaze gukaza igenzurwa rya terre rare bufatiye ku bindi biganiro by'ubudandaje vyabaye imbere hagati y'Ubushinwa na Amerika. Ubushinwa bwavuze ivyo mu gihe umushikiranganje wa Iran ajejwe ubutunzi nawe yari yavuze yuko leta yiwe yiteguriye neza ivyo bihano, avuga ko bizoganisha ku kundi gutsindwa kwa Amerika. Ivyo bihano vya Amerika bije inyuma y'amezi hafi 6 itanguje intambara kuri Iran. Kuva ico gihe iyo ntambara yatumye ibiciro by'ibitoro biduga kuko Iran yugaye umuhora wa Hormuz ucamwo ica gatanu c'ibitoro bigurishwa ku masoko mpuzamakungu. Umwe mu bashinga amateka ba Israeli yagerageje gusenyura akoresheje inyundo nini icibutso c'abanyapalestina kiri mu karere ka Cisjordani kigariruriwe na Israeli. Igihe abikora yaraherekejwe n'abasirikare. Ico gikorwa cyamirijwe cyane n'abanyapalestina hamwe n'abanyapolitike batandukanye bo muri Israeli. N'inkuru ya Sebastian Asha mwumva mu Jane Marie niwe mwiza. Amashusho yafashwe kuri video hagaragaza Zvi Sukkot, umwe mu bagize ishyaka ry'abahezanguni ryitwa Religious Zionism, hamwe n'abandi bantu benshi barimo gusenya urwibutso rwubakishije amabuye. Uru rwibutso rwanditseho amazina y'abanyepalestina bishwe mu makimbirane hagati ya Palestina na Israeli, bamwe muri bo bakaba baragize uruhare mu bitero byahitanye ubuzima bw'abantu. Igisirikare cya Israeli cyatangaje ko cyari cyemereye umuhezanguni gusura ku gace, ariko nyuma aza gukora ibikorwa mu buryo bw'uburiganya kandi nta burenganzira yari abifitiye. Iyi nkuru yarushaho kongera umwuka mubi n'amakimbirane muri Cisjordani igenzurwa na Israeli, aho ibitero bikomeje gukorwa n'abimukira b'Abayahudi ku banyepalestina byamaganwe n'imiryango mpuzamahanga. Muri Israeli, ibiro bya Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu byasohoye itangazo rinenga ibikorwa bya Sukkot. Gusa umuyobozi w'ishyaka rye hakaba na Minisitiri w'Imari Bezalel Smotrich we yashimye ndetse anashyigikira ibyo Sukkot yakoze. Abayisilamu ibihumbi n'ibihumbi bo muri Indonesia bakoraniye Palembang kugira ngo basengere imvura. Palembang no mugwa mukuru w'intara ya Sumatra y'Epfo isinzikajo cyane n'imiriro myinshi yiyadukiza. Igipfungu cinshi c'umwotsi cuzuye muri ako karere kirashika no muri Malaysia, aho abantu basabwe kuguma mu mazu kubera imicafu iri mu kirere. N'inkuru ya Biona Boja mwumva mwijwi rya Siriake muhawe nayo. Abategetsi bo mu karere ka Indonesia kashegeshwe cyane n'umuriro batanguye kwifashisha amasengesho. Ayo masengesho yitabwe n'abantu ibihumbi 3 begeranye bakora amasengesho ya Kiislamu basaba imvura imbere y'inyubakwa ikoreramwo umukuru w'iyo ntara, mu gihe umwotsi mwinshi wari wuzuye mu mabarabara n'inzu ziri mu micungararo.
ayo masengesho rusangi aje yiyongera ku twigoro twabajejwe kuzimya imiriro hamwe n'ingingo zo kugabanya uruzuba mu karere ubu kugarijwe n'igipfungu cinshi. Ku munsi wa mbere Indonesia yarahaye ububasha Malaysia bwo kwinjira mu kirere cayo mu bikorwa byo gufasha ko imvura yo kongerekana. Abategetsi baragabisha ko uruzuba rushobora kwiyongera. Arakoze cyane Siriake Muhawe nayo. Ubu ni umwanya w'igikino urunana. Nadine akomeje guhohotera Ndemezo mu buryo butandukanye. Rero akanyamuneza ni kose. Yanejejwe n'iki? Ni urunana. Nyugo warakoze cyane, warakoze pe. Nukuri waritanze ko warabashije kuboneka nka bya ruhare. Kubw'ubuzima bwiza bw'umwuzukuru n'umwuzukuruza wanjye se ni igiki ntakora Nori? Ntacyo rwose nyogoko. Ngaho rero musigara amahoro kandi Nori uramenye ntuzaba umwasama wa mwana we. Abantu niba bujye umenya uwuha umwana wawe n'uw'umwima. Kubita imfubyi yibwiriza kurira rwose nyogoko. Ubuse ndacyari umwana utazi gutandukanya umukunzi n'umwanzi. Akujya ukamenya. Kandi si we wenyine na Karemera agomba kubimenya kuko hari uzaza kwiterurisha umwana udahari. Karemera nawe agomba kumenya uko azabyitwaramo. Ibyo nta kibazo rwose tuzabizirikana mukecuru, ariko se gusa ahubwo ntituzi uko bigenza niba nta gatike ufite. Aya si amafaranga se? Ariko abakecuru muzi kubika koko pe. Burya bwose iryo pfundo ryo kuri icyo gitenge ryari ripfunditsemo amafaranga angana gutyo nyogoko. Ubwo mwari mwarahangayitse rero mwibaza aho muzakura amafaranga nsubizayo. Ahubwo akira nguhemo 2 uzagura ifu y'igikoma umwana ajya abona icyo yonga. Urakoze cyane nyogoko, urakoze n'ukuri Imana iguhembe guhumugisha, urakoze. Ubu none w'igisigaye ningera mu rugo ndahita ngura inkoko 2. Umunsi nagarutse ino cyangwa Norine akaza kunsura agomba kuzazana amagi yo guha abuzukuruza banjye. Murakoze rwose n'ukuri. Uzi ukuntu kubona amagi ya Migambi byatuvunaga. Nibaza guko bizagenda niwe natangira gufata imfashabere. Bikatuyobera rwose. Icyo cyakemutse rwose nticyongere kuguhangayikisha. Ahubwo siko nibagiye kubabaza. Muzaza kwerekana umwana ryari. Burya bwose nakubuza uri hano waje guhinga Sori. Wambuza utese kuki utampamagaye kuri telefone? Ese ugira ngo inkuru ufite niyo kuvugira kuri telefone Sori? Kagira inkuru rero n'umunwa wo kuyibara. Barabahembye se? Message nakiriye nyujuje akanyamuneza ku mutima karuta k'imishahara 2. Sori, uzi ko nyuma y'iki gihe cyose Chris atamvugisha muri iki gitondo anyandikiye? Reka da. Yampaye cyangwa wa muganga hari ibyo yatangiye gukora sha. Akwandikiye ngo iki se? Nyine yanyandikiye ambaza amakuru ambwira ngo bite se ko maze igihe utavuga ngo amakuru yawe ni meza, arangije ananyifuriza igitondo cyiza. Ubu si iki si ikimenyetso cy'uko Imana iri mu bintu byacu Sori. Kuba yongeye kunyandikira ku bushake bwe nyuma y'igihe kingana gutya atamvugisha. Genda kubwiye nta harumari twamaze kumwanikira rwose ibirometero n'ibirometero. Ubusuzi igitekerezo naraye nungutse. Reka da, ngaho se mbwira. Ubu namaze kubona uburyo tugomba kubonamo ikariso ya Nyensi. Atari bimwe byo gushaka mayibongo zizamutegeze imuhondagura ubundi zimukuremo se. Va muri mayibobo yewe. Nabonye uburyo bwiza cyane tuzayibonamo ku buryo rwose atazigera amenya ko hari iyo banamutwaye. Kuko dushaka twamara kuyikoresha tukongera tukanayimusubiza. Ariko ubwo koko si ugukabya Sori. Wagira Imana ukabona uyimukuyeho warangiza ukazanasubira kumubwira ngo akira umwenda wawe twari twaragutwaye. None se ubu twigize inshuti kuri mukobwa Jana ntiwamubwira akayituzanira ayanuye ku mugozi tukayishyira muganga yamara nyine kuyikoresha akazi kayo twashaka tukayimuha akayisubizayo we. Ibyo byakunda ariko si uriya mugore ko ari umusinzikazi twabishutiye gute? Ubuse wabasha kujya mu kabari ugasangira nawe mugasinda? Ndwana n'iki se? Muhamagaye nkamuhikira ko yajya amara guhinga nkamukubitiramo umufungo w'ibijumba by'ubuntu nabikora gatatu ataramara kunyita inshuti ye magara. Ni we kaza ubwenge Bakame Sori n'abavuze. Ariko nyine birumvikana ko nubwo ari azajya ahingira kuko wowe utagira umurima amafaranga yo kumuhemba ni wowe uzajya uyatanga.
mama Ivete se waje ryari ariko mama mana yanjye we none se nkubaze mama wize ntiwize warangije byagenze bite ko nsanze yikubitira umugono harya kuri museka ngo bimeze bite ndimo ndakubaza niko navuye hangusize urimo ukurikirana amasomo muri ya gahunda ya English Proficiency nkavuganireka ngo umwanya wisanzure byagenze bite ngaho kwiga wikatira igitotsi reka rero nkubwire Ivete mwana wanjye ibi bintu ntabwo nzabishobora pe ntabwo nzabishobora rwose ndetse ndahamya ko uyu munsi ushobora kuba ari wo munsi wanjye wa mbere n'uwa nyuma niga ibi bintu ngaho none se kwisi ucika intege utaranatangira mama ku munsi wa mbere koko bise bikunanira byananiye rwose niba ari ukunyirukana bazanyirukane ariko ntabwo nzongera guta igihe cyanjye ngo ndiga professionse ibi birimi rwose ngiye biranancanga oya mama nawe wivuga gutyo none se ubwo ko twe twiga gutubwira ko iyo umuntu yiganye umwete ntarangara agakurikira mwarimu byanze bikunze amenye ubwenge kuki udashaka kwihangana ngo ukurikire mwarimu ureke gusinzira abandi bari kwiga none se nigeze mbabwira gukurikira umwarimu uvuga ibintu bitumvikana nanjye yaba yavugaga ibyo numva simba nasinziriye mama ubu uri ku rwego rwo kumva umuntu uvuga icyongereza ntugira akantu na kamutoramo koko ndakubeshya se rwose kuva najyamo yaje aravuga nkajya numva aritunganya ngo habe ngo numvamo n'ijambo na rimwe habe na good morning cyangwa good afternoon numvise mama uyu mwana ndamubwiza ikira cyakora sinzi icyabaye nkumva baravuga ngo Beatrice kumva numva umwe mu banyeshuri arampamagaye ngo Beatrice nditaba aho kugira icyo ambwira wa mwarimu barongeye ngo wasurivure baretse kunseka ubundi anseka ibicyuko none se mama ku munsi wa mbere wawe w'amasomo twavuga ko wize iki igira uti ku munsi wawe wa mbere ukaba ari nawo wa nyuma wize iki oya ntabwo ari wo wa nyuma none nawe ntukagire ubwoba mama uko uzakomeza kujya mu ishuri kenshi niko uzagenda umenyera pronunciation ya bariya barimu ndemeze we Karama nabitabye mama kitabe mu kuzimu wanjye geraho niko ndeme uvuye gukina wowe gakina ntibuke we nirambise ara kugasama insize nkubwiye nguki ngo noza amasahane n'amasorori wakoresheje muri resitora wabikoze oya subiza wanjye ndavuze ngo subiza ndakubajije ngo kuki nagusigiye akazi ubona ko naniwe nirambitse munshake akabara ko gukora indi mirimo ya nimugoroba ntubikore ndavuze ngo nsobanurire impamvu abana bacutse ngo tujye kwikina agapira baragushwe se bakurusha ubwenge wanjijiwe niko wacyohewe mbwira umva ndavuze ngo fata isabune n'icyangwe uhere kuri ariya materemusi ngiye kwaruka kugura ibirayi bya nijoro ndagaruka nsanga utabirangiza turaba babiri urimo uranyumva ndaba nabirangije rwose nabishyize ku gatanda k'amasahane ngo byumuke okay nakubwiye ngo ikindeme sinakubwiye ngo ujye ufata icyangwe ushyireho isabune ubundi urekeze muri teremusi ucuguse cyane n'imbaraga siko nakubwiye ndebe ntumbwiye ko ya teremusi yanjye umenye we mana yanjye ntumbwiye ko ya teremusi umenye ni ariko sinabishaka ye baba ndemezo ndakwica ndakumanika ndakubaga we wababariye ko natabishakaga mama yewe murabarira umva reka nzenze n'umugozi wa sharisha wacyohewe maze nkubwire ibikoresho naguze amafaranga y'inguzanyo naje gukubita umugozi wa sharisha ubundi nduruzi kuvugireho ntabwo wakongera kunkubita umugozi wa sharisha urirutse shandeme urirutse sasha iruka umva sinkubujije ariko ndagahimira hano muje kungabuza sha mwijoro umva cyakwa niba wikunda uhari yo ngitumuke nonje kugarukira mu rugo Meze bite se ko noneho utashye hakiri kare Pascal aya ni bizima sori nawe ni bizima kandi mbona utahiye rimwe n'inkoko z'umweru ubanza uyu munsi rwose ntacyo babonye yewe muri iyi minsi byarakaze buriya rwose iyo ari mu zuba abahinzi nta kintu tuba dufite nibyo rwose mu zuba nta kazi ko guhinga kaba kariho pe ariko rero nawe mwitumba buri imari mwitumba jye na mukobwa jana buriya tuba turi ababosi rwose twemerera uwo dushaka tugahakanira n'uwo tutiyumvamo ahubwo se mukobwa jana namubona ntedi
maze iminsi rwose mutumaho abantu bakambwira ngo bamubuze. Ya muri iyi minsi rero hari umukire arimo akorera urutoki hariya hakurya ya Nyarurembo. Agenda azindutse agataha asa n'utinzemo. Noneho ubwo ngize amahirwe tugahura uze kumubwirira ko mufitiye akazi wenda be aruhutse kujya guhinga iyo hakurya hose kure. Oya akazi ko rwose wowe ukabika. Nubwo yaba agifite amafaranga y'uwo mukire nanjye naza nkagakora nta kibazo. Oya ndashaka mukobwa jana niwe nakabike ni nawe ugomba kugakora Pascal. Ubwo se uratekereza ko mukobwa jana yaba ndusha guhingana? Umva sinzi uzi guhinga neza kurusha undi gusa ngiye rwose nshaka mukobwa jana. Keretse niba ushaka kumwirebera mu maso naho ubundi ari uguhinga mukobwa jana ntandusha guhinga neza yewe ntandusha no guhinga hanini yewe nta kibazo n'ubundi rwose mukobwa jana simuka iwawe se nahembwa azakugurira agacupa wowe gusa uze kumumbwirira ejo azaze kundeba nyine mwereka akazi. Ariko se wakampaye ko wumva we yifitiye n'akandi amazemo iminsi. Ariko Pascal urumva cyangwa ayo matwi nayo murimbo nakubwiye ko akazi mfite ari akamukobwa jana niba udashaka kuntumikira ubireke ndaza kumwirebera nimugoroba yavuye guhinga aho hantu. Oya niba ako kaza ari umwihariko wa mukobwa jana nta kibazo ndagutumikira rwose. Nakubwiraga gusa ko nyine ari nge nimero ya mbere muri aka gace mu bahinzi bose ariko ubwo nyine utanshaka nta kibazo ndakubwirira mukobwa jana. Si ukutagushaka Pascal ahubwo nuko kuri iyi nshuro natekereje mukobwa jana ariko nawe humura rwose ejo bundi kumuhinda imvura nigwa nzaguha akazi. Aya Yesu icyo telefone avuga rwose nicyo gute se hano ntuduhoye ahubwo uraturembye. Ariko se busho hari utafashe amacupa abiri yawe we cyangwa gitefa? Amacupa abiri se ni iki? Ese uvuga amacupa abiri na bira bifaranga byose ufite koko wavuga ko waguze? Iyo twongera nk'abirabiri rwose byari kuba rwose bibaye. Muvuza abirabiri ngo mbongere amayoga ejo bundi ko abana bazatangira amashuri nibamfata amapantaro bati papa turashaka ibitabo n'amakaye byo kwigiramo nzabigenza ne n'inyamara. Ariko kukimubaho mu bintu bimeze nko kwiheba koko no kutizera. Amafaranga se shaho ko ari amashyitso kugira ngo murasezerana ngo muzahura igihe iki n'iki uretse n'iki gihembwe n'igitaha cyazagera utarabona ni. Ese ubwo kutangiye kwisigaza inyuma sha ugize ubwoba se ko Stefano yagukuramo ku ngufu? Oya ntabwo ari ibyo. Iki reka ndeho nihagarika hano muri aba baturage ba Stefano. Ubwo urenze kumanuka aho hose ujya mu musarani w'abantu ko n'ubundi hatabona iyo uhagarara ku muhanda ukihagarika wari kwiki. Ubwo sibyo n'ibyaba ari ugukwirakwiza umwanda Stef. Iyo babawe Napfuye mama iwe. Bigenza bitera komera izu. Bigenza bite kutaka izu. Umura ntacyo wayisha. Niko bite kuryamye aha. Niko umwana surimo uganira nawe avuye kandi muri ijoro izu. Dore umanutse hanje kwihagarika. Geza hamukubisa amaso ndamwikanga ngira ngo ni igikoko. Umwana nawe abyumvise aranyikanga arataka. Niko sha uruwahisha. Ndindemezo kwa Nadine. Kwasanze twataramye. Kwiki ndemezo Stefano. N'umuhungu wawe uraye hanze wo kanyago. Oya mureka turebe neza busho. Oya niwe gusura cyashidikanya. Ntureba amatwi rwose ko nyendemezo rwose umuhungu wawe. Niwe rwose. Niko shandeme kuraye hanze wanyu habaye iki? Namenye teramutse nabishaka mama arambwira ngo simurare mu rugo. None se kudashaka hano wajya kurara ukaza kuryama mu ntoki z'abantu ushaka. Wowe ntugira n'ubwo bak'inyamaswa zakurya? Nanjye kurara kwa papa mageze numva hari mama ndutiye wenyine ubwoba bwo kurara mu rugo papa adahari. Stefano jya mwana mu rugo rero urumva azi n'ubwenge yabonye nyina amatimba guyaterekanye mwongere kwa data wenda we yantabara. Usho nyiramariza uko muzi urumva natinyuka gusubiza uyu mwana mu rugo noneho ntankureho ubugabo kunyumvira koko. None se nutamujyana mu rugo biragenda bite Stefano? Ntunyumvira se? Turamutaha yongera sesere mu mufuka arare hanze. Igikino runana nico kitugejeje ku mpera y'amakuru yacu kuruno wa kabiri ariko imbere yo kurangiza twababwiye ko
mu Rwanda bamwe mu bayobozi b'inganda ziheruka kugwagwa zagirizwa kutubahiriza ubuziranenge bw'inzoga zikora barengutse imbere y'umucamanza. Nayo mu Burundi yindi soko yadutsemwe umuriro i Bujumbura ariko ho umuriro washoboye kuzimwa utarashika kure. Nayo muri Tanzania icegera c'umukuru w'igihugu yatanze imihoho. Aya makuru yarahagarariwe na Anne Marini we mwiza mu buhinga bw'ivyuma yari Sharon Geruto Abimana Chansare nkaba ndabashimiye ndabipfuriza kuroranirwa aho muherereye.